Yes, kuri uyu munsi wa none rero tugiye ko twagaruka ku nkuru ikomeje kugenda icaracara ku mbuga nkoranyambaga ku musore w'umunyarwanda witwa Soroba wamenyekanye cyane mu gukina amafilime agiye atandukanye cyane nk'amakomedi, aho yaje ko yafatirwa mu Ruganda. Hari amashusho yakomeje kugenda agaragara bari kumutwara, gusa ntabwo turamenya yazize iki. Mwibutsa yuko uri ku Murabyo TV, kora subscribe, numara gukora subscribe udufollowing hano kuri TikTok, numara kudufollowinga ujye muri comment wandike, numara kwandika ukoresheje. Mwibutsa yuko ni CEO w'abanyamakuru mu Rwanda. Reka tugaruke turambura iyi nkuru yacu. Yazize iki? Yafatiwe mu kahe gace? Ese yaragiye mu Ruganda gukora iki? Ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. N'Umurabyo TV, kora subscribe. Yes, ntagutinda cyane, reka tugaruke Umurabyo TV, ukora subscribe, numara gukora subscribe dukomeze. Naho zimbabwire yuko uyu musore wita Soroba wamenyekanye nka Navi wamaze kuba yagaragara mu Ruganda, aho bari kumujyana kuri gereza. Gusa nyuma yaho yuko tutaramenya amakuru arambuye y'ibimuvugwaho, nta rindi tangazo turabona kuri uyu mwanya. Kugeza n'aka kanya ntabwo turabona indi nkuru iri kubivuga. Reka tujye twigarukira mu Buhinde, tugaruka ku musitari wamamaye nka Ahishi Kumari. Yamamaye mu mafilimi agiye atandukanye. Nimba warabonye igihinde cyitwa Domo, akabona Ahishi Kumari w'umukomedi. Nimba wararebye igihinde nka Pyarhe n'izindi nyinshi agiye agaragaramo, ubu ni umusore wari umaze kwamamara cyane, agasakura ubu ngubu akaba yamaze kwitaba Imana. Mwibutse yuko n'Umurabyo TV niho uri gukora ibi biganiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abantu benshi mwagiye mutubwire yuko twagaruka, ariko twagarutse. Kora subscribe rero, numara gukora subscribe uhita umenya yuko twagarutse, tugiye kuba tuganira ku bindi bigiye bitandukanye. Inkuru z'urukundo, hari abantu benshi mwagiye mutubwira ati byagenze bite? Inkuru z'urukundo nazo zirahari, nose papa romantique nahari. Ariko kuno bigiye kugenda, tugiye kujya tubagezaho amakuru y'ibyamamare, amakuru ari gucaracara hirya no hino kuri iyi si yacu ndetse no kuri uyu mubumbe dutuyeho. Nyuma yaho tuzajya tugaruka no mu nkuru z'urukundo zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane amakuru y'imyidagaduro. Amakuru y'imyidagaduro rero ni inkuru ziba ziri gutambuka ako kanya, ziri live. Nivuga ziri live, ziba ziri update live ako kanya kabisa, nk'amakuru tubagezaho abaraye ako kanya. Nyuma y'ibyo ngibyo rero papa romantique nawe azajya yiteza akore mu nganzo, tuganire ku nkuru z'urukundo. Ubundi rimwe na rimwe dukora na interview rero niba abantu hamwe tunyaruka ahantu hagiye hatandukanye ku basitari bagiye batandukanye, tukabakoresha ibiganiro live mubabona imbone nkobone. Twarangiza rero tukaba twanagana ku makuru agiye atandukanye nanone yo mu bitabo isanzure. Hari abantu bagiye batubwira ati se ku mububi wacu habaye iki? Ese ibi bintu tujya twumva ngo isi igiye kurangira, ese isi igiye kurangira gute? Ibintu nk'ibyo ngibyo tugiye kujya tubiganiraho rero, cyane cyane ni kuri iyi channel no kuri TikTok, Umurabyo TV, on TikTok, on YouTube. Abantu rero mutakoze subscribe rero, namwe rero reka mbagarukeho. Nimba uzi kutarakoze subscribe, ubundi uvuga ngo Umurabyo ukugizeho inkuru gute? Kandi uzi kutakoze subscribe, uzi kutafollowinze Umurabyo TV, ntabwo byakunda rero. Birasaba yuko uzajya ubanza ugakora subscribe kuri YouTube Umurabyo TV, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, ubundi inkuru nazo ukajya uzibonera ku gihe. Reka none sasa twinjire mu kiganiro nyirizina. Nkwibutsa yuko ni CEO w'abanyamakuru mu Rwanda. Tugiye guhera ko ki, tugiye kugaruka ko ki. Kora subscribe, abone twinjire mu kiganiro, katwinjiremo ikiganiro nk'ibisanzwe.